Pentecostal Network PenNet program clear to te helpai swaming in chibai ule tungkar chunga North East India UPC Kaushan Rongbol ne chanchin thar clear in nilawai thang u November ni nga thole ni Khan Compassion Center Project Committee chuan General Headquarters Office meeting an nei meeting hi chairman Reverend Lalmal Somasai lau chuan kai shwain anro rel langsar zwalte lawngai thaila Managing Board approved to home atanga chhuak no pang pathum te chu CCPC board chuan approve Suzanne Downs boarding school a thok tur zirtir tu pakhat lak bel ni se unau pa ke vanram ngai zwala chu LDC senior scale lan kai ni se kumchang ni somni atanga sang ni somni pakhat chunga home mother tan unau nu bi laram kha ki chu ti nge ani CCPC pe siam rem ngai lo zir chianga ma lo la turin hengmi te hirwat anni Chairman Reverend R. Larin Sanga, Secretary Reverend J.H. Zahluna, Member Turte, Evangelist C. Vanalwatale, Evangelist V.L. Zarzauliana Silo. Kumsang ni somni chunga summan turin cheng noi za somni ruaman ani. Tundin muna CCPC noi hian thoktu somli anomeka ASC homa no pang somli panga omin skula zirlai zanga somnga pani anomek bok. Compassion Center Project Director Reverend J.H. Zahluna Supervisor Nwaya, Suzanne Downs Boarding School Principal, Evangelist V.L. Zarzauliana Sailaw ni in, Odrinsism Children Home Hian, Evangelist C. Vanalwata Home Superintendent in Aomek Bok. November ni Ruknilai ni Khan Kolkata Missions Field member Thar Somthum Pasari Pentecost Kaushan Aloy Turin Senglu Anni. Kolkata Field Huam Chung Ganga Sagar Island Ahian, Pentecost Kaushan Alading Lava, Kaushan Thardin Hal ni in Anvai Hian Swal Ngai Damna Baptisma An Changbeka, Baptisma Rongbol ni Field Director, Reverend Biak Sang Lianan Ani. Kumsang ni Sompakwa General Conference Rorel number pathum na kumpuan kanfate ichan himang uti bo zuina atan recitation a soiti cham hlale lapa ngai in phwa siak na bwa chaini se ati chungchanga shya tur poimote hla in phwa siak solo le zaipol po asak rem turchi changthum ai toilo ni se tonic sulfa computer type nge nen a thelu turani tonic sulfa rem lo ero chuan voice record thelu tur ani ang Loman pakhatna atanga bathum na pek ni se pakhatna cheng sang thum pani na cheng sang ni pathum na cheng sang khat tin citation pek tel vek ni se ti ani chamhla poem chamhla toilu tuklo asei lambi tuk omlovin in phwa siak ni se athuk sia mangai lover recitation a soitur chi ni se loman pakhatna atanga pathum na pek ni se pakhatna cheng sang ni pani na cheng sang khat zanga pathum na cheng sang khat citation pek tel vek ni se ti ani November ni somthum sang ni som bakwaral ma in general Sunday school shwai tu te hena thelu tur ani General shwai tu the program General Superintendent Reverend Lalmal Somasai Lawle General Missions Director Reverend R. Lalhoya te chuan November ni sari atang ni som chunga Imphal District Missions Conference manpuin anjin chhuaka More Kaushan Golden Jubilee lom na program an manpui ngalbok District Shang Rongbol ne chanchin ngai thak chunjomila North Mizoram District Maubok Bell Missions Department te chuan Karkalta in rin le pathian ni November ni le ni thum mangkhan mamit biala om damde missions field an to a member somni an fe chhuak member fe chhuak te Maubok Bell to Pastor Reverend R. Lanpangayan Hovin pathian ni khan Reverend R. Lanpangai hian missionary Rongbol ne kaltanga mithar nei chung ko khat member parukte chu Hindu sakhwa atangin Pentecost Kaushana asengluta no pangpani pathian hena ahlan bok North Mizoram District Headquarters Kaushan PYD te chuan November ni khatatongani thum sangni sompokam pangkhan Aizol East District Khoru lian bialan to a limtakin hun an mang Headquarters local PYD fe chhuak te hi member som thum pakhat ni in bus pakhat le two wheeler pariat an kenga November ni in rinni ni lengin Khoru lian playground na inti hlim na hun an manga inti hlim na hun hi unaw pawanal peka
Khorulian Bial PYD President le Unaw pa R Lazompui Headquarters Local PYD Vice President Ten Kai Shwayin Evangelist Sila Ruatsanga Headquarters Local PYD in Hunser Amangbok Inti hlimna hian sports items chu shang le item phwa chop hlim tak tak mangin nilengin hun an manga inwini zana Unaw pa Ezekiela Khorulian Bial PYD Vice President in Inkhoma Kai Shwaya Unaw nularam nga ki headquarters Bialin Zai rongbol na nein hun masa Unaw pa la shwai tuanga headquarters in Amang Thung ani inwini zan hian Unaw pa la rat ki maral ten hen atangin pathian thu ngai thak ani bok Pathiani Jing in Khom Unaw pa Vanlal Peka President Khorulian Bial PYD in Kai Shwayin Unaw pa Malsom Dongliana Headquarters PYD chuan hun masa amanga Tual upa R Lalthanpuya Advisor Headquarters PYD chuan pathian thu asoya Headquarters Local PYD ten Zai rongbol na nein Unaw nu Esther Lalram hing lovi khanpui chuan Zai rongbol na anei bok Revival in Khom a hian tharau lam borak achale bok ani John Hu Inkhom dar khat le chanvia tan le in Unaw pa la Nunsiama Secretary Khorulian Bial PYD chuan Inkhom Kai Shwaya Unaw nu Angela Malsom tuangi Headquarters PYD chuan tatna hun mangin Unaw pa Tila Zekima Local Secretary Headquarters PYD nen tringin pathian thu cha ngai thak ani a Unaw pa Jacob Lerem Rota Leilak PYD chuan Zai rongbol na nein John Hu Inkhom hlim takin antrin ani Pathiani zan Inkhom Khorulian Bial PYD President Unaw pa Vanlal Pekan Kai Shwai le in Unaw nu larin heti chuan hun masa manga tharau lam hlapui rem ani Unaw nu Esther Laram hing lovile Jacob Lerem Rota le Mary Lal Peklui ten Zai rongbol na nung takanein Evangelist Sila Ruatsanga Headquarters PYD North Mizoram District Revival Speaker Nimek chuan pathian thu cha soin ani hne na tong hian thu thung hum hal atul thu le Waisen atul thu te asoi ani North Mizoram District Headquarters Kaushan PYD tele Aizawl East District Khorulian Bial PYD ten ahu hawa rongbol na an nei chung hian pathian tharau ompuina na satak dongin hlim takin hun an manga pathian thu cha soitu te hne na tongin thu thung fa ni na hlut ziate apoimo ziate ngai thang ni in to khom na nei chim tu te pathian thu taka le tharau lama hlokna na satak answer hlom ani November ni le ni thum mangkhan konpui Bial LED te chuan North Thinglian Missions Field an to a Bial to Pastor PC Laltan kiman a hau ani Field to na hian LED member som thum pahni an thok chuak theya North Thinglian Kaushan 10 an mamu solar light chatak an pek baka thomno bek som lai Kaushan te tan an hlana Bial LED President in Brightlian tak apebok ani Konpui Bial LED te North Thinglian an tlo chung hiam program hlimom tak mangin tharau lam hla te nen hlim takin pathian an fakza a tharawa an hlok le ani November ni thum pathian ni khan dampareng pui Bial tuiruma mithar som hne pathum Pentecost Kaushana loi tura senglu anni mithar lom lu na hi district superintendent Reverend Laltuang an nein suangai damna baptisma mi pariatin an changa nauhlan rongbol na nei halani a Naw pasari lali chuan hena hlan ani bok heti rol hian dampareng pui Bial vek sidon Kaushana po member thar Kaushana senglu ani bok dampareng pui Bial chunga pathianin na athoka thlasari chunglekin Kaushan thar pani tuipui bari center a le tuiruma lalpan Kaushan adina Bial mi puite po anlom hle ani North Mizoram District in rongbol na beipui athak meka tun nai khan South Chimluang om rongbol tu Evangelist rongbol zela rongbol na kaltangin mithar Hindu sakhu atangin member pathum Kaushana senglu anni District in rongbol na beipui athak mekna North Thingliana po rongbol tu Evangelist Laram Tharasai lo rongbol na kaltangin Pentecost Kaushana mithar pakhat senglu ani a mithar hi swangai damna baptisma rongbol tu hian achantir hala ama mithar laglu ne baptisma hi mi pathumin an chang ani October ni somthum pakhat ninga ni khan North Mizoram District LED te Dimapur Missions Field to in an fe chuak North Mizoram District Bial chung somthum atanga Bial som buruk tele District LED OB pathum te fe chuakin District Treasurer Reverend Kelal du sangan hawa Dimapur Field chunga Kaushan shanga rongbol na an nei kwala Kaushan hauten an lo lom hle ani hetiangin chanpuina an hlan Ronglar bong biak in honna ruaile chair leina turatan cheng sangria zanga Dipu Pastor Quarter washing machine leina tur cheng sanga khatkati biak in ceiling fanetan cheng sing khat sang ni zariat
Chumuke Dima Pastor Quarters a rice cooker le tuipam kholatan cheng sang riat zanga Dimapur Field Headquarters tui pipeline siam na atan cheng sing thum Habjan bek in hun lei sakna tur cheng sing khat sanga Somna United Pentecostal Church of Northeast India North Mizoram District PYD Conference voice somnga pakhat na chu kumin sang ni som pakwa November ni som ni pakwa atanga December ni khat mang hian leng pui high school field da nei ani dona he conference a hian thupuya tan la li swa lo kal le na tir kau ti thil ti bung khat chang som pakhat man ani anga pathian mi man tak tak rong bol tu tem pathian thu cha an soyang tharau thianglim siam tharma mo tu apyak te he conference kal tur hian kanin som ani e Aizawl East District News ngai thak chhun zomila November ni hi Inrin Ni Khan Keifang Biak Headquarters Keifang Biak Inchu Reverend Rosanga Colony District Superintendent Chuan UPC Northeast India Biak in pakhat ni turin pathian hena hlanin a hong he huna hian bial chung le pon atangin lompui tu kaushan member engi mozat kalin tlaya Biak in tharlom na roi him takin an kil ho ani Biak in honlom na program hi November ni khat zirtop zan atang khan man chat ni in zirtop zan khan Reverend R Lianza man he na tangin thu cha ngai thak ani a alom na puiberi in Rini Khan Reverend Rosang Colony District Superintendent Chuan thu cha soina nei vele in pathiani chuma Reverend R Lianza ma District Missions Director chonua Reverend Silal Englana Upper Republic Beldu Pastor le pathiani zana Beldu Pastor Vilal ni engan he na tangin thu cha ngai thak le ani bok Keifang Biak in hi adung fit somli panga le abang fit som hi panga aliana sak ani November ni khat zirtop zan khan serthi BLPYD kumpuan sub committee de bot sain serthi PNEY me hola kumpuan pwal hotling taka man ani he huni twalu parin hing lova sailo BLPYD kumpuan chairman John Kashwain Pastor Bilal Engzawa Bel to Pastor in Hunser amanga serthi BLPYD ten kumpuan pwal hunan mana hian intodel ti thupui mangai essay India siak an bot sai result pon na hun an mangba ka solo competition baka intodel ti thupui mang thovin drama in ti siak na hemizan hian an bot sai bok ani he huna hian bial chung ring PYD member an culture le a serthi BLPYD kumpuan sub committee de hian bial chunga campaign nein hun lo mang to bok ani solo le drama result lautar lang ila solo pakhatna unaw nu lal du kiminiu serthi Panhina unaw nu Esther Vanal diki biak in pui pathumna unaw nu lal ven pui chan mari drama pakhatna new ser chip panhina college veng pathumna electric veng essay inzia siak pakhatna unaw nu remlan kha ki new ser chip panhina unaw palal ming moya biak in pui pathumna unaw nu ar lalwat kimi chan mari November ni khat zirtop zan khan Aizawl East District PYD OB tele District PYD Nwaya Sub Committee OB te chuan joint meeting hlotling takin an nei he huni district committee room a man ni in Reverend R Laltan ki machona kai shwaya kalkhom sub committee shwai tu te chu an na thona lom thu soin thanem ngai taka an thona ro pui ati in District PYD mel antimoi hle ani ati Evangelist Sila Remrata District PYD Assistant Secretary chuan hunser amanga he huna hian sub committee sang te chuan ma an lak to na le ma chhop an nei sang te ngai thang ni in zona le chhana hun man khal zel ani bok sub committee sang te hian kumkal me ka hian mana satakala in an malak langsar zol te lautar langila kumpuan sub committee anni hian mun sang a kumpuan into the campaign nei short film competition and bot saya kumpuan pol seminar te nein October ni sompariat jan khan ITI me hola seminar nei pa in short film result pon hi an neya mi hloting te komna an nei ba ka kumin chunga bia le twal chung mala thra te hena loman sem an tumbok fundraising subcommittee anni hian Mizoram Rural Kaltlangin Financial Campaign an neya bia le local adu apyang te tan PYD flag letter head ba ka designation plate te siamin kongkalu chunga tar tur Pentecostal home an siam ba ka kumsang ni somni calendar an siam bok ani music and sound subcommittee Music and Sound Committee hian Pentecostal Choir and Kolbokin Music School thani atan an kalpuya solfa mai ba ka guitar le keyboard zirtir ni in admission himi somli pakwa in anti ani Pentecostal Choir te retreat an nei pui ba ka tuna hian khopui chung bial sari zaipol te pwala program siam an tum mek bok ani Environment Protection
Anni hian thingpun thatlang an nei baka slogan impua sia kan bwa saya bongkon hmuna awareness campaign an nei bok ani slogan impua sia ka pakhat na hi hmun rem changlai tar turin tuna hian ro man na an siam mekani education subcommittee Aizo khopui chung bial saria campaign nei chhuak to in district PYD in school adin na tura zir chiang tura ati chu an zir chian na an the lose fel to ani November ni som pathiani hian zirlai ti thate chor moina hun an man don ba ka Mizoram Youth Commission ne na thok khau thei turin ma chhop an nei bek ba ka bial local mala thate hena loman sem an tum bok ani he joint meeting a hian district PYD OBT an tel kim ba ka subcommittee shwai tu te po an kal chale a lok ta ka hun man ni in unau nulal thang yani treasurer music and sound committee chuan tong train hun ati top ani November ni som pathiani chonu hian Aizawl East District PYD hnuai Education Subcommittee te buat sain district chunga zirlai ti thate chormoina hun man ani don he huna hian HSSLC graduate le master degree level at top 10 na lang phachin te ba ka professional course lachina miming thale PhD degree muthar de chormoi turati ani November ni thum pathiani chunu khan champhai bial PYD kumpuan subcommittee te buat sain kumpuan intodel ti thupuya mangin seminar hlotling takya nei ani he huna hian resource person atan assistant professor Jonilal Nunpui chu man ni in bial chung member kal an thale a kal khom te hian hlok thak an ti hle ani ngop headquarters muna po November ni thum pathiani vekhan zirtir tu pol seminar hlotling taka nei ani boka heta hian HIV AIDS awareness campaign nei ani bok zirtir tu seminar hian una pa vanel remrata te khangchu resource person a man ni in HIV AIDS hi ICTC lamatagin ngai thakani bok he huna hian member engemuzat kalin lok takin hun man ani a mi sompali 10 sentence na an nei hal bok ani November ni thum pathiani khan zau mun bial tring mun kaushanaloi turin mithar pali chung ko khachu bial du pastor bilan milian and Pentecost kaushanaloi turin asenglut Trump we bial malak na in November ni li thotan zana tanga November ni kwa in rin ni thleng hiam prayer mountain hangilung len tlanga camping hloting taka nei ani he huna hian campers mi pa som hi paruk le meichia som pani anwai mi som thum pariat omin speaker Reverend VL niam twanga an mang ani follow program hi November ni kwa in rini zana tong hian Trump we back in anei chunjom ni in November ni som pani thole ni zan thleng nei tura ro man ani a November ni som pani thole ni hian una pa zau then siam ate nu pa in pathian choi moina an nei chunjom don ani khorulian bial bo sein khan pui hmuna po November ni lia tangani ko chung hian camping hlotling taka nei ani boka campers mi som thum pali vel omin speaker a pastor Jelen Mingsang arabung bial du pastor an mang ani follow program hi pathiani zan thleng nei tura ro man ani Serchi bial PYD te buat sayin November ni kwa in rini zana tong hian Chamari Kaushana Revival Crusade man meg ni in speaker evangelist biak mona Philadelphia team speaker tu man ni in ruang man na ang chuan crusade hi November ni som pasari pathiani zan thleng nei ani ang Chiatlang marvenga po PYD te bultu mi November ni li thotan zana tang khan revival crusade hi nei meg ni in speaker evangelist Vanel Rasaka Apostolic Herald team speaker tu man ani crusade hi November ni som pathiani zan thleng a o ang Lungtlai West District and Jin ngai thavele ila district shwai to the program District Superintendent Reverend R Ramthajol chuan November ni som pathiani hian district headquarters a rongbol na aneyang District Secretary Pastor Lal Somlian Sailo chuan November ni som pathiani hian Bethel lokala rongbol na aneyanga nawhlan na anei ngalang Bachwam pui bial chunga kaushan din thar Chota Gwisuri 2 te chuan biak in sakna turbul an chan chhaumeka manro shang la khom na an thok megane Chota Gwisuri 2 kaushan hi September ni som panga sanghi som pukwa khan evangelist R Lashia pui rongbol na kaltanga din ni in tundin huna hian kaushan member som nga panga chuanga nom mekane November ni som panga atang ni som pasari chung hian Longtlai West District Conference nei anidona athleng tu dur headquarters kaushan how to pot he top in anim bot sai mek zelani November ni rup ni lai ni khan district office Longtlai West District sumle pai ending na tho ani auditors che hi upasi len minglan le rongbol tu MCL moiki mate anni a district kaushan pui ba ka department chang sumle pai audit na an thok ani
ole khati zong khatun tumata na UPC North East India Kaushan Rongbol na chan chin thar kan thlir le ngai thak ho the te ani e